Kembali jumpa di Pibar Keparlok ke baset page ke video ke jonga kene ke channel na kapor chakapor te hakane ke video komenta ngai ka jing betip nam ta ka jing lat kam shipai nam ta kiken thei agnivir nam ta kiken thei namar ha kine ki video ke baladap kene ka post recruitment nam ta ki agnivir klem pen I nam ta kiken thei te menta kala mi laka jong nam ta kiken thei klem kan thop lang haju te kala mi kan notice kiken thei kala mi nadu Kendai tarik jong Agust, bat kan kut hadu new tarik jong September. Dengan pulih kat kom kene ka advertisement mo. Recruitment rally notification online registration is mandatory. Ba kalong mandatory bahap hi haban le online registration haban register hapo ka website joinindianarmy.nic.in. Kan mau bahaya amtai kan thei ki ba kwa ban join kam sipai nam tak agnivir ka badai south nem. Kan mau bahaya kata te nam tak kan ne bade ka rally kin conduct hapo Udalguri kade hapo Assam between 25 October 2022 and 30 November 2022 kan mau gini tarik mo te ka jaka ban rally kamde Shillong kade ha Assam namta ki North East State Assam Arunachal Nagaland Manipur Mizoram Tripura and Meghalaya kemud ba pihak lej rally syapo Assam te ngan pentip kat kum ki jeng pentip dengan membatai su igni ki lane ki jinon kam te phla tip hi ka agnivir ka dai tang south nem te nak tak south nem pade ki sa shim biang recruitment biang ada phio phla banyo ter dengan shu pentip tang gi balon kam mo kan mau phihap login hapo ka website joinindianarmy.nic.in te hang ne pade phihap register shell de indala register phisala ban pandap baro ki jinon kam application te kala sedang nadu khandai trik August te yo kidon ki bom patip mo te kan kut adu new trik September arjar par nam ta ki bom patip mo ngai kan ka patip mar kala sedang nadu khandai trik August te ngam lapor ban pentip aku to kapor te mentang layo kapor ban pentip te kanang don bun kapor adu new trik September kan kut te phila ban login hang tu hi ban page ya academic card nadu sidri Oktober phila la ban take print out mo ban batai hang ne apen lej sapo kara lisa tigi bakwa ma tekan mau ba kandai Udalguri Assam dengan pentip sepang ini kadon mitang ka namtai kan thei kadon mitang ka webej kategori kata kalong bej agnivir general duty women in corps of military police tekas nem kandai bej khat new sitang hadu ar flies nem kahaj hangne namtai kan thei kadai shispa andrup ar ya barok mo te rala relaxation te namtai Meghalaya kut banam tagi North Eastern State kin ai relaxation 100 cm kamut ba phia bandon shispa san phopra cm kan mau ba kata mo shispa san phopra cm ka haj nam tagi kin thei the education pideben pass ka 10 ane matric pass tangba pidem yo sub san percentage ka aggregate but life percent in each subject haman koi subject te nam tai kandid ki badon ni ka valid light motor vehicle LMV driving license will be given preference for driver recruitment nam ta ka jin kam ki driver te kan yo preference kan okay te ngan pe hang ne ladap ai ba North East region Sikkim Nagaland Arunachal Pradesh Manipur Tripura Mizoram Meghalaya and Assam candidate belonging to the following region will be given 4 centimeters height relaxation te shispa andrup ar minus sao kan sa shispa san phopra mut ba shispa san phopra don relaxation chu tangkat tai shispa san phopra la phimyo mut ba ka hat yung phi kam don kata mut ba phimla ban apply te banyo kita kan check naka domicile ka jong phi bat naka seal tribe certificate ka jong phi ba phinyo ka relaxation phi ban ra kita kan te haka physical fitness test kin lekno phamara phi 1.6 km pihak pendap naka new minute hadu ka pra minute tekan dan group 1 bar group 2 tekan ka long jump pihak ban jump shifo fit ban qualify bar ka high jump pihak ban jump live fit ban qualify dengan patai kita ge boro te kan mau kowe vaccination certificate pihak ban lam pihak ban ra ka pora village shab ban produce upon asking ma kim ong compulsory tambah pihak ban ra should be fully vaccinated appearing for likula de ben fully vaccinated phabra ega vaccination certificate ro dra dep nang ni ya ada ka physical fitness test kan dan saka exam
te nam tak exam pinsa page hi nam taki syllabus bantu exam te nam taki bonus mark pada bonus mark kenyo tang khun sipai te ki sports person bat ki NCC te ki don lagi jong ki mark sang ni ki ai sports person te ki NCC cadet te ki long lagi jong te nam taki NCC C certificate pada ki like bantu exam ki bade ki C certificate don kam to exam tang ka physical fitness test dan sa medical sa remedical kumta te ki ba sports certificate ru ki deben long tang kana district dan state dan national dan international dan inter university kumta tarter pila ban check ba mo te phio betang koi ka bonus amla ban yu lang barok la rapidon lang barok ma te ki code ki bron kam ba video ban ra Fabra by digi original ring card but artally ki attested photocopies with them in the rally site. Hapok karali ma parwa village rally. Fiaban ra kumta. Original but artally ki attested photocopies. Fiaban ra. Te kege yo Fabra admit card printed on laser printer good quality paper. Then photograph belong artfully on attested claim attest one attest passport size color photograph kan mama on good quality photographic paper dan education certificate baro ki certificate jong pila dari class 10 class 12 baro ki mark sheet ki certificate ki professional kadba pidon dan domicile certificate dan caste certificate kasel tribe dan religious certificate will be issued by the Tehsildar na SDM la banyo na po DC office school character certificate na po school penyo character certificate kane na urang ba shenong relationship don kam te NCC certificate ki bala don ki NCC phe banra sports certificate ki badon sports certificate phe banra on merit certificate phe ha banra kane phe banyo na u village sarpanch to ke na urang ba shenong mane municipal corporation merits candidate don kam to ke affidavit phe ban print affidavit haka non judicial stamp ka basipon ka print nang tu gladap ai hangne ya ka appendix man pen EP ka format kumdo ban type te bisa print dan mau ka date ban Kenya ka snem kan deina du sitrik Oktober ajar arma ma pendap kan news nem siteng adu arfo lai te kita gijinon kambaro ada pentip baro ki admit card am taki kan sawan mai hapo email dan nomor phone yang pi ang tahi don kam shu gi baro te hangni gadap ai gi formats nam tak affidavit format affidavit tipsa check ki format affidavit sadap ai kan ke PDF mukani non judicial stamp arrest ten te adap ai name haban print ya kani hapo katu judicial stamp sependap pada gini baru ujian kam te kandero ka undertaking phaban ra certificate of undertaking no claims individual at time pursuing Indian Army rally print kane tab sign la yang tanggine hi jing pidip khule juan